bavuga ngo karabaye wihebuye ngo biracitse Isayayi bigirishike ugutabagwa kuba kuri hafi ihangane icegwa Imana twizeye Isayayo ntabwiwanye ni umuntu iyo bavuga ngo karabaye wihebuye ngo biracitse Isayayi bigirishike ugutabagwa kuri hafi ihangane iyo hageze urirugwa wihebuye ukaremesha iyo hageze urirugwa wihebuye ukaremesha igucira aho utayiziga ikakwicarika aho watinya bose bakamenya wari Imana igucira aho utayiziga ikakwicarika aho watinya bose bakamenya wari Imana Mako Yesu batu mukunzi wawe aragwaye agiterako mezareba arahwera barahamba amazimisine ari mumva mesaraza amuzura muba ari muzima baranezerwa eibuka zarafashwe ingwara bashikiriwe batu Mako Yesu batu mukunzi wawe aragwaye agiterako mezareba arahwera barahamba amazimisine ari mumva yesaraza amuzura muba ari muzima baranezerwa iyo hageze urirugwa wihebuye ukaremeshwa iyo hageze urirugwa wihebuye ukaremeshwa igucira aho utayiziga ikakwicarika aho watinya bose bakamenya wari Imana igucira aho utayiziga ikakwicarika aho watinya bose bakamenya wari Imana Yo hageze yo wihebuye
hageze yo wihebuye nigucira inzira aho utayiziga bikakwicarika aho watinya bose bakamenya wari Imana nigucira inzira aho utayiziga bikakwicarika aho watinya bose bakamenya wari Imana nigucira inzira aho utayiziga bikakwicarika aho watinya bose bakamenya wari Imana nigucira inzira aho utayiziga bikakwicarika aho watinya bose bakamenya wari Imana nigucira inzira aho utayiziga bikakwicarika aho watinya bose bakamenya